Kumsalo inavi, lipekhe, mukulaki, tupulani tsala, ketani kini no mukubidi. Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni. Lipekhe, chagetache ashigeni tsalolo, the Imphal Times Sutsa Kithe no pikiuno. India ko Manipur State, Senapati District la, Nagam yakona, lipekhe, chagibidi tupulani tsalolo. Pulunama Pula, Rob Venani 2024 ipikiu kupula kilo. Kuksuto Shinki Wongno, Manipur State Chief Minister N. Biren Singh Kusoi ipi. Itagi Manipur State Senapati Districts la Maram Naga Students Union Pono Igin Kyu Katanikini Namukupumpe Luki Chuktu Asuzani Salolon General Conference Kupushni Shakyulo Kuksuto Shinki Wongno Panongno Anigini Salolono Manipur State Chief Minister N. Biren Singh Kunjoi ipi. En Manipur Chief Minister Igin Kyu Katanikini Namukupumpe Luki Chuktu Asuzani Salolon Maram mi over General Conference Tipola Kuksuto Shinki Wongno Akupu Shivai Manipur State la Kuki zo mi kono pikiuno Manipur State hipola Meitei mi kongo Kuki zo mi kono Agusha Kyu hipola Manipur Nagami Timi Ktomono Toslangno Akupu Kumsla Kuksuto Shinki Wongno Manipur State Chief Minister N. Biren Singh Alhokutu Kusachini ipi Ovekyu Pinedo Lipike Chigibidi Tupulani Tsala Gangono Senapati District Ponumai Village Pula, Rob Venani 2024, Kupuho Tipolam, Manipur Chief Minister na Unipi Akupuho Shikiulo, Kukizo Miokono, Pikiuno, Manipur Chief Minister N. Biren Singh, Ningo Kukizo Mihokums, Pitik Havenipi, Akupuho Shikiulaki, Ena Agushi Hipoge, Pana Hutukiu Gamuno. Kugo, Pana Senapati District la Unkina, New Kukizo Miokona, Ganachikiu Town, Kangui District Hippo, Kathas Umlai Ipi, Eona. Warning akum toshi pats ipi. Itagi kuki zo mi kono pikiuno. Sala no Manipur Chief Minister na by road lono new kuki zo mi kono gna chikiu a ko ka thas se. Uke pusha ye ning na alagi la pa attack shike pushinani. Ikimo ning na Senapati District lo Manipur Nagam mi kono akupusha kiu tipo ye giwani eno Chief Minister Shin Kiu Wongna N. Biren Singh la kha kiu kumoi ipi. Ikimo by road lono irena New Pakna Kathas Unkiu Ye Ning Akum Toshi Lakhani ipi. Kuki zo mi kono Akum Toshi warning pasave ipi. Igauno Pana helicopter paytona Senapati District lo Manipur Nagami kono Rob Venani 2024 Kupu Ipulo Wana Chief Guest Shilvai ipi. India Gaku Raja Sabala Akupta Shikiulo India Gaku Home Minister Amit Shah na Rahul Gandhi Kipimitsa Tomo Pe ipi. Eno Tileno Pana Dr. Ambedkar Akipimi Sikiu Sage Kami Pe ipi. Tilena opposition party mkona pasho panum loke mokiulono igona lachileve ipi. Tilona BJP mkongo opposition party mkok madola akapuna kiji laki ipegeve ipi. Amkok madola akapuna kiji ipege kiu tipo wanguno India gaku Home Minister Amit Shah na pikiuno. Ina New India gaku yezam la pelkiu Dr. Ambedkar thaiga kiu sa pichemoi ipi. Itagi Amit Shah na pikiuno. Ina Dr. Ambedkar sa pikiu tipo yin Congress mkona achipiu kumolono kumsana akhala ukul hawai ipi. Itagi Raja Sabha la opposition law ato shakiu Malik Arjun Kharge no Raja Sabha Chairman Villa Amit Shah na atsa tomo pikiu tipo case akaptashni pi khunjoi ipi. BJP Member of Parliament mkona pikiu no akapuna hipo ye Rahul Gandhi gona ipe kiu laki ke ipi. Ena akapuna hipo gona imi khamige isawai ipi. Ikimo Congress mkona coach lekiu no BJP mkongo Congress mkodola akapuna ipe kiu hipo ye BJP mkona hutu kiu ke ipi. BJP mkongo Congress mkodola akapuna kiji ipe kiu hipo dola Delhi Police mkona Rahul Gandhi akipimits ke launa FIR kaku yeswai ipi. Itagi asa Kithe no pikiu no India gaku Home Minister Amit Shah na Rajya Sabha la Dr. Ambedkar sa pikiu gona akapuna kiji ipegeve ipi. Ena BJP mkona Rahul Gandhi ke alage la khave na warning pase ipi. Itagi BJP mkona pikiu no akapuna hipo ye Rahul Gandhi gona ipegi kiu lo BJP saktemi Pratap Chandra Sarangi ipikiu ge igona izawai ipi. BJP mkona pikiu no Pratap Chandra Sarangi igona izave kiu hipo ye Rahul Gandhi kumlake ipi. Ikimu Jammu and Kashmir Chief Minister na BJP mko coach lekiu no Pratap Chandra Sarangi lokwe kiu tipo ye Rahul Gandhi kumla kumonani ipi.
ena wana titoi ena paye titoi kyu kumla ye shichemoi ipi BJP Pratap Chandra Sarangi Lokwena igona izave kyu tipo ye iti hi paye shikipivikil ICU intensive care unit langwani ipi asa kiteno pikiuno BJP sakpemi izave kyu lakhi tipo ye chigitokul hotoku tokumpe India ga ko Orissa states la Australia ga ko missionary mi lakhi ngo panopukini yiglu alo kha thavena akhuna Hindu mi kona amina pitikhipithi vekiulo sakpe mi lakhi shiche kiu lakhi ke ipi itagi BJP mkona pikiuno Rahul Gandhi na BJP member of parliament timikini igona tahakulu khwe ipi eno tiliki kumopu Nagaland states la Rajya Sabha member of parliament phangnon konyak na pikiuno akpuna shikiu tipulon ni Rahul Gandhi phigula puthugo ai ipi ni toti mi lakhi eno scheduled tribe member of parliament lakhi kimo Rahul Gandhi na igona igawveno pamlo kemo kiusa pivena akkhwaya loksa ilau shive ipi Nagaland state Rajya Sabha member of parliament shakyu pangnon konyak na Rahul Gandhi igona akipimits vena Rajya Sabha chairman villa complain shivai ipi itagi Rajya Sabha member of parliament shakyu pangnon konyak na pikiuno nige parliament kila akapna kumo kahana akapta shinena ukiulo ko ina step la puthu gona yula play card peche kilona ilena zlena Lok Sabha la opposition party shakyu Rahul Gandhi ngo member of parliament kami ige ipi ilena Rahul Gandhi na ipi vila irena igona igawve ipi ena pamlo kemo kiusa kami ge pivai ipi ikimu ina asala kimu pa khochile move ipi ilena lina member of parliament kamsevila akpna kumo shimon kiugongna khunjoi ipi lino pikiuno nie scheduled tribe totimi ena member of parliament laki shakyulo Rahul Gandhi na ni thaiga kyu hipo gauno isu shots lo ipi Rajya Sabha chairman villa khunjoi ipi Nagaland state member of parliament phangnun konyak na Rahul Gandhi show limlo kemo kyutsa complain ka ku yesve kyu gauno INC Indian National Congress komi timi khamna akipimi litse ipi itagi INC Indian National Congress komi li so amlo kemo kya kona pikiuno Lok Sabha election ki she hipola Nagaland state yepikana Indian National Congress member of parliament lakhi kishel kyu hipoye Rahul Gandhi vechuna KP Nagaland member of parliament pangnon konyak na itimasai ipi itagi Manipur state chief minister N Biren Singh na Rahul Gandhi akipimi se ipi itagi Manipur state la kuki zomi sakpemi lakhi Dr. Lam Tinthang haukip na Manipur state chief minister N Biren Singh coach le kyuno Nagaland member of parliament pangnang konyak na Rahul Gandhi akipimi se kyu sa tipotsa lo kuma pisikelo ipi ena igakyu rishikelo ipi Manipur state la maintain mi kongo kuki zo mi kona agusha kyu hipo Kithe na tave pen kyu gongno pukapcha masai ipi itagi pano pikyuno Manipur state la agusha kyu hipo ye chief minister N Biren Singh na hutu kyu ke eno paye mastermind laki ke ipi Manipur chief minister igona agipimi se ipi itagi kuki zo sakpeu Dr. Lam Tinthang no pikyuno audio clip laki akhalo lave kyu laki la agushi hipo N Biren Singh na hutu kyutsa N Biren Singh na shuphe kyu tipo kumsumasai ena katau mitsa kumo pimo ke pushani ipi itagi asa Kithe no pikyuno opposition party mkomi katau kono parliament la member of parliament kodola akna tipo ipe kyu kongno panung loi me kyutsa ge Lok Sabha speaker villa panung loi me kyutsa pivai ipi opposition party mko kamsana amko lakhi shikyu India block ipi kyu mko na pikyuno Ninguna Dr. Baba Saheb Ambedkar statue alono parliament ki kdau peace rally shikula ko ningna makadur lana parliament kila ilonipi akposh kena tilena ktamium ko kamina ningla khave ipi India block mkona panung lot kamo kilono Lok Sabha speaker lau kaku yeswai ipi India block member of parliament mkona pikiuno ningu la khave kyu tim tipako dola BJP member of parliament tim kthuna opposition leader shaki Rahul Gandhi have ipi BJP member of parliament ko dola tim kthuna Rahul Gandhi he kyu gongna India block member of parliament kono BJP member of parliament tim kthu tipako hi gona akipimi se ipi itagi panong na pikiuna panok thuna opposition leader Rahul Gandhi he kyu sakpeu lakhi he kyu tipo ye gihumo kyu ena akhwaye kumo kyu lakhi ke ipi itagi panong na pikiuna
ruling member of parliament mukona aku jo Rahul Gandhi secure likhi kumopu panung na parliament yeza veche kiu lakhi ge shwai ipi India block member of parliament mukona BJP member of parliament tipakosho argument sinke hongna kunjoi ipi India block member of parliament mukona panung lokamo kiusa complain ka ku tipo Lok Sabha speaker law secure ye Congress General Secretary KC Venugopal ngo opposition leader kamina kumcha shana yeswai ipi Lipikhe chugatoku anigini chalolo tribal media sasa Kithe no pikiuno Manipur state's law security forces wishimio kono Lipikhe chugatu muchola ni chalolo district kamila joint operation shikulo panunga meite galami kovo awushina nu kami galveke ko gola Starlink satellite agi kiutipo ye meite media mkono pikiuno ye Starlink satellite nyamga kumoi eno Starlink satellite mpemi Elon Musk na po Starlink satellite lona agalam yako kupucha moi ipikiu sagi akhalau kulhawai ipi kuki zo mi kono pikiu no security forces wushimi kono Imphal East district lo meite galam yako vo Starlink satellite nyamga fulkiu tipo ye Elon Musk na kumu coach len phi ipi kuki zo mi kono pikiu no meite galam yako na tukhono katami ga khumi sasa lakhi shi chekiu tipo kusuvenya no media la kichliu sa kulhawe cheni ipi ena Starlink satellite tipo ge fake check kumo shimo ve ipi ishiv sa Kithe hepado non kumchish kimthi